Lower Habjan Arat Barla Apor Towar Kacheleng Kisung. Hawar ke hat constituency angkang along kiduk Sunpura PHE water supply ahem pangramsu. Pai ni pai pho arni West Karbi anglong ahem pi hamren DC asahem along adui ahoy alam kia puthak mai kang nipon. Kardam, Pinini Hills News Karbi anglong berita than ponjibang thari sarbinong terang non bertang tonpen arjupanikha. Lower Habjan Arat Barla Apor Towar Kacheleng Kisung. Dhansiri constituency angkang Anparta NH 36 atawar piakung kido Lower Habjan Arat nonputa Barla Apolote Towar Kacheleng Kisung pen kijokwan awilang. Pinpur me Lower Habjan Arat ningkan trokep troksikep anbak arta plengtang lo rong kachukim. Ladak sar thetirang chomna ingti desai rong hang lapen rong trok bak sisi arong ki labangso towar si chileng bomlo keso kiun esi talabangso atwar pen ajok barla apor arwi janglo te kasik sak thepiklo lapen motor bike sita rong an ki ponjia phan kasik sak dokoklo lapen adong het si Lower Habjan LP school sita dolo bon tahaladak arat atum non anta BJP sarkar pen kaning jeber pariwartan pu atomon ke Japon awilang pusi chithan rinti la silabangso towar mission pen kachilenglong jiaphan Lower Habjan Arat pen Karbi Anglong Autonomous Council ACEM tuliram rong hangaphan tuning report manja pen junison rong pi Health News Karbi Anglong Manele tu marong lapu rong krehini ke asoto warsi dambom lo ta national highway dung yo ta thangna rakhiratan longle asi kachuningri lo ba kachuningri lo la ke guys CM afan mane alang aning me pen nangrabji ma puason si chuningri lo nang tumar rong tum area fan kopi pila kirap kilongge kirap kilongge avilang thangnata towar hamso ring leto longli aha longle nang tumar rong panata leto nang ningkan troksikep dak dopo lapunat ke disoy rong hang engke ini temarang bangke dake nandi daerah ke 60 terang rong lo lapen ke adun tuwe terang rong pada te jamna inti rong lo kanako rong hang rong disoy rong hang rong lapen apa disoy rong hang rong pada putih rong pier rong Habjan apa Habjan sob celeng thor anta la si daming bom lo ni tumba alama ke ni temarang non pen ke kan ni kan poket troket sikpari gelu la sinon puanta alirai pulo kido dun bangke nang tumar constituency polo kono nang Dhansuri adala towar ditu nang tum long the long thing bangke towar bangke gari kini bedam unida rasam the long la pang so putha nang tum kidi mane nili tumange non bangke towar la gari rong asor ta nu bhai ni gari cholong thai tum pasita gari motor pen sita kichela arwe jang lo pulo tangte kesik sak do kong lo la solam si pine towar abang ke mission atowar si nang piji ma puson si jeniri lo sian alang li tumhan sitame kine dak to warai bangke 60 terang lo 60 terang rong bangke la menru ta long ke hengno da lo non ta gari bilab lo la si lungbayong ne Dhansuri area ke towar hengno pin lo la sit nangli tum akithe tum towar pi ikson ten nili churu pari pen misen nang pilu ploten ni tum ansa se nang churui
Karbi Anglong along Hawar Kehat MSC constituency ke parlo. Sunpura arong along kido water supply ning concrete hopen nom anta amu ke bangwe jok hadak arat atu mesen alang kijun mowe kisung ke phonang. Mesen kijun alang kijun rong ji kalisi water supply asona mung henolap anpinlo. Lasi prabjin pen water supply nang silam jiaphan AJYCP Hawar Kehat arat amaya hin pen ke hang padopot. যি সময়তে এখন চৰকাৰে ডেভেলপমেণ্টৰ যি শ্লোগান গাই ফুৰিছে এই সময়তে আমি দেখা পাইছোঁ হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চুমপুৰা গাঁওখনত আজি 15 বছৰে যি জল পানী যোগান আঁচনি বিকল হৈ আছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হাওৰাঘাট আঞ্চলিক সমিতি হৈ এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ যেন এই আঁচনিখনে এনেকুৱা আঁচনি কাৰ্বি আংলঙত বহুত আছে য'ত বিকল হৈ আছে। আমি অতি শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলঙৰ হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ MSC খঞ্চিন ৰংপি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাঙক দাবী জনাব বিচাৰোঁ অতি শীঘ্ৰে এই যিমান এনেকুৱা কাৰ্বি আংলঙত বিকল হৈ থকা পানী যোগান আঁচনি আছে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা যেন তেওঁলোকে লয়। Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya, Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 6000783490/8638165568. Pai pai ni phai pho arni hamren DC asahem along Assam lapen Meghalaya along li aduya hoi aputhak West Karbi Anglong DC SP lapen West Jaintia Hill pen DCSP atom angbong insamjin pen aduya hoi along kidojia phanching waipon Birsam rong hang report Hills News Karbi Anglong. SP joint contribution with the West Jaintia District and West Global District. And as you are also aware, there is already the discussion at the CM level of what the state has already started. So it's our duty to have this meeting with the intention that there should be peaceful coexistence in the border areas. So this initiative
at the state level can be taken forward. You see that we saw it through the media. Dan during I raised this into the issue also. That was from one side. We were not informed when inspection is done. So I won't comment on what the Honorable Minister said, but we came to know about it through only the media report, and nothing official has come to my office. এখন প্রতি মাহে বা এনেকৈ মাহ মূৰে পাতা হয়। মেইনলি আমাৰ ইছ্যুটো হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে CM লেভেলত মিটিং হৈ আছে, তো সলিউশ্যনটো তেতিয়া হ'ব। এতিয়া আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে আমি বৰ্ডাৰত যাতে কোনো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম নহয়, কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয়, সেইখিনি আমি দুই পক্ষই কথা পাতিলোঁ। কথা পাতি আমি এনচিয়ৰ কৰিলোঁ যাতে কোনো যেনেকৈ এতিয়া ষ্টেটাছ আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ক'তো একো নহয়, আমি ষ্টেটাছকো মেইনটেইন কৰিম, সেই হিচাপে দুই পক্ষই আমি কথা পাতিলোঁ। So we will take action accordingly. Ini berita galang si kang tuan pening lang, lain bom tami Hills News Karbi Anglong.